The Cold War between countries in the Great Lakes region continues and is intensifying with each passing day. Intambara y'ubutita hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari irakomeje ndetse iri kurushaho gukomera uko bukeye n'uko bwije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyaburayi ndetse n'abakozi babo bo mu karere k'ibiyaga bigari kongeraho inyeshyamba za M23 barashaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na Bwana Evariste Ndayishimiye, ariko barashaka kubikora baturutse mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Uvira. Hari ibigambi myinshi iri gutegurwa, hari ibikorwa biri gutegurwa, nibyo nshaka kugarukaho muri aka kanya. Ingabo z'u Burundi ziryamiye amajanja zamaze kwitegura kurwana intambara ikomeye, kuko nyine ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye burageramiwe, barashaka kubusenya, ndetse CNDD-FDD barashaka kuyikura ku butegetsi mu nzira zose zishoboka. Nababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi kongeraho abagaragu babo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse yewe kongeraho n'inyeshyamba za M23 badashobora gufata akarere badafite u Burundi, ntibashobora no gufata Kongo badafite u Burundi, kandi u Burundi kubufata byarananiranye, byakomeje kugenda bigorana kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bihagarareho, barinde ubusugire bw'igihugu cyabo, ndetse bakomeje kwivanga bikomeye mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwakomeje kubangamira bikomeye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uburengerazuba bw'isi muri rusange, kandi uburengerazuba bw'isi bwatinye gushoza intambara yeruye ku Burundi ngo bahirike ubutegetsi. Barabitinye kubera ko bazi ko byarangira bibyaye intambara y'akarere, kandi bakaba batiteguye kuyitsinda. Ibyo ngibyo mpora mbigarukaho. Niyo mpamvu rero bari kugerageza gukoresha ubundi buryo kugira ngo bahirike ubutegetsi bw'u Burundi bafate igihugu, ndetse ubwo buryo bakomeje kugenda babugerageza kenshi bukananirana, ariko babuze amahitamo, babuze uko babigenza. Niyo mpamvu ubu ngubu bashaka kongera kubugerageza, ariko bagashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo barebe ko bagira ku ntego, kuko nta yandi mahitamo ahari igihe ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se igihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukiyobora u Burundi. Ntabwo uburengerazuba bw'isi bushobora kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari. Gushoza intambara yeruye ku Burundi ngo bahirike ubutegetsi, ibyo byarabananiye, barabitinye, kuko barabizi ko byaba bimeze nko kwiyahura. Niyo mpamvu bashaka kugerageza ubundi buryo butandukanye nk'uko bagiye babugerageza no mu bindi bihugu byo mu karere. Reka turebere hamwe ubu buryo bagiye kugerageza kugira ngo barebe ko bahirika ubutegetsi bw'u Burundi, bityo biborohere kwigarurira n'ibindi bihugu mu karere k'ibiyaga bigari, bagere ku ntego zabo. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, Bwana Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi, yatumiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byavuzwe ko yari yitabiriye gahunda y'amasengesho ngarukamwaka ahuza abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaragiye muri gahunda yihariye irebana n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Evariste Ndayishimiye yagiranye ibiganiro mu muhezo n'abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwe akarere k'ibiyaga bigari, hanyuma bamusaba kuvana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko zari zibabangamiye bikomeye cyane, zari zibangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse zari zibangamiye n'imigendekere y'intambara y'akarere, uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bari barabipanze. Ibyo biganiro n'iterabwoba kuri Evariste Ndayishimiye byararangiye, hanyuma afata indege aritahira, ariko abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategereza ko ari bukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo baraheba, ahubwo aho kuzikurayo yohereza izindi, cyane cyane yongeye ingabo mu mujyi wa Uvira uhana imbibi
n'umujyi wa Bujumbura w'u Burundi. Ibyo ngibyo rero byababaje cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko inyeshyamba mu 23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, zagombaga gukomereza mu mujyi wa Uvira, ariko nyine zibangamirwa bikomeye nuko ingabo z'u Burundi zari zaramaze kuhubaka ibirindiro bikomeye ndetse zaramaze no kuhakwirakwiza intasi nyinshi. Nyuma yuko Evariste Ndayishimiye yanze kuvana ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo, rero Amerika yongeye kohereza irindi tsinda ry'abadiplomate mu Burundi ngo bongere bamwihanangirize bamusabe gucyura ingabo, ariko nabwo arabyanga burundu, aratsemba. Babonye adashobora kuzikurayo ku ngufu, bagerageje noneho kumuhendahenda, bamwoherereza bamwe mu bayobozi b'ibigo by'imari byo mu burengerazuba bw'isi nka IMF ndetse na banki y'isi kugira ngo bamushimashime, bamusezeranye inguzanyo n'inkunga, ariko nabwo ntacyo byabashije kugeraho kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kwinangira burundu, yanga gukurayo ingabo ze. Amerika yararakaye, ariko nyine ibura uko yabigenza, kuko ntabwo yashakaga kwereka isi ko ari iri gukoresha inyeshyamba, kandi Burundi bukaba bwari bushyigikiwe n'Ubushinwa n'Uburusiya mu buryo butaziguye. Bwana Evariste Ndayishimiye rero nyuma yo kubibamba akanga gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, byatumye inyeshyamba za M23 zari zimaze gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu ziba zihagaritse kugaba ibitero byo kwigarurira uduce, ahubwo noneho zitangira gukora propagande no gukora ibintu bitandukanye mu duce zari zaramaze kwigarurira. Ibyo ngibyo byari ugutsindwa gukomeye ndetse no gusubira inyuma cyane ku migambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko byari byarateguwe ko inyeshyamba za M23 nizimara gutera umujyi wa Uvira, inyeshyamba zizivanga n'abaturage bazaba barimo guhunga ibice by'intambara bagombaga guhungira mu Burundi, cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura. Ibi ngibi nigeze kubigarukaho mbasobanurira uburyo byari byarateguwe ko izo nyeshyamba nizimara kwigira impunzi zizajya mu Burundi, hanyuma zamara kugera mu Burundi zigatangira gutegura ibikorwa bigambiriye guteza imvururu n'akajagari mu gihugu cy'u Burundi, harimo kwica bamwe mu Barundi, hanyuma bikegekwa kuri Leta y'u Burundi bavuga ko u Burundi burimo gukora genocide. Hanyuma none igihugu kigahinduka kajagari n'akavuyo, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukabura icyo bubikoraho. Noneho ingabo z'ibihugu bituranye n'u Burundi zigahita zivanga n'abandi bantu bitwa impunzi z'Abarundi, hanyuma bagatera u Burundi bavuga ko baje guhagarika genocide iri gukorwa na Leta y'u Burundi, kandi mu by'ukuri abo bantu baragombaga kuba bari kwicwa n'inyeshyamba zinjiye mu Burundi zigize impunzi. Ibyo ngibyo rero byose ntabwo byashoboye kuba, kubera ko inzego z'ubutasi z'u Burundi ayo makuru zarayamenye, hanyuma ziyashyikiriza inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare nacyo gihita cyohereza abasirikare benshi mu mujyi wa Uvira, cyohereza abandi basirikare benshi ku mipaka ihuza Burundi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bakurikirane abinjira n'abasohoka, bagenzura akantu ku kandi. Ndetse hari n'abatasi benshi boherejwe mu mpunzi z'abakongomani zari zimaze kugera mu Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura, kugira ngo barebe niba nta baba barinjiye bafite indi migambi mibisha ku Burundi, nko guteza imvururu ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato. Hari abagiye bafatwa rero bari muri ibyo bikorwa byo kugerageza guteza imvururu mu Burundi, hanyuma barafungwa. Mwumvise ko n'ibitangazamakuru bifite aho bihuriye n'inyeshyamba za M23 byagiye bitangaza ko inzego za Leta y'u Burundi zirimo gufunga impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi, ko ziri gukora genocide, ibintu nk'ibyo ngibyo.
ariko nyine ntabwo inzego z'u Burundi zari ziri kwica abantu cyangwa ziri gukora ibikorwa byo guhohotera impunzi z'abakongomani, ahubwo abafatwaga bagafungwa n'ababaga baje bitwikiye umwambaro w'ubuhunzi kandi ari inyeshyamba n'abandi bantu bafite gahunda yo kwinjira ngo bahungabanye umutekano w'u Burundi, bateze imvururu mu gihugu, hanyuma nyine igihugu gihinduka akajagari, babona uburyo bwiza bwo guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Inyeshyamba M23 kimwe n'abazitumye bananiwe gukura ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bakore ibyo bishakiye, kandi igihe ingabo z'u Burundi zigihari nyine biragoye ko wafata Kongo. Kugira ngo rero bashobore kuzikura mu burasirazuba bwa Kongo nyine nuko bahirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bagakura CNDD-FDD ku butegetsi, kandi ntabwo bashobora kubikora mu ntambara ngo wenda bashoze intambara yeruye ku Burundi, kubera ko ibyo ngibyo byahita bitera intambara y'akarere kose, kandi nibyo badashaka kuko ntabwo bizeye ko bayitsinda. Uburyo buhari bwonyine rero bwatuma bahirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye no gutangirira intambara imbere mu Burundi, kandi ibyo ngibyo kugira ngo babigireho nyine barashaka gukoresha umujyi wa Uvira kugira ngo bareme impunzi, nibamara kurema impunzi nabo bazivangemo hanyuma binjire mu Burundi. Abazaba bamaze kwinjira mu Burundi hanyuma batangire gukora ibikorwa by'iterabwoba, bahungabanya umutekano, bica abantu, hanyuma byose byegekwe kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi bayishinje gukora jenoside, bayishinje ibyaha bitandukanye, noneho amahanga haguruke, abantu bose bahurure, hanyuma bya bihugu na za ngabo zabyo bihite byivanga n'izindi mpunzi z'abarundi ziri muri ibyo bihugu, hanyuma bahite batera u Burundi bavuga ko baje guhagarika jenoside n'ubwo bwicanyi bwakwitirirwa leta y'u Burundi. Mu Burundi hateguwe ubwicanyi buzitwa jenoside, kandi ubwo bwicanyi buzagirekwa kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ntabwo ari izabukora, ariko buzayitirirwa, ndetse bishobora kuzavamo guhirima kwa leta ndetse no gufatwa ku butegetsi, kubera ko ibihugu byo mu karere byose bizaviraho indimwe u Burundi, bize bivuga ko ari impunzi zije gutabara u Burundi. Bizaza byise inyeshyamba za Red Tabara, inyeshyamba z'abarundi zishaka impinduka mu Burundi, ariko ntabwo zizaba ari inyeshyamba, ahubwo ni ingabo z'amahanga, ni ingabo z'ibihugu bituranye n'u Burundi zizaba ziteye u Burundi. Izo ngabo ntabwo zishobora gutera u Burundi mu buryo bweruye, ahubwo zizaza mu Burundi muri icyo gihe cy'akajagari n'akaduruvayo, zize nk'izije gutabara no guhagarika ubwicanyi. Ngubwo buryo rukumbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagaragu bayo kimwe n'inyeshyamba bashaka gukoresha kugira ngo barebe ko bakwirukana CNDD-FDD mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara mu mujyi wa Uvira ntabwo ari ikintu gisanzwe, kubera ko imigambi yiri inyuma ni imigambi ikomeye cyane ndetse ni imigambi iremereye. Impamvu mubona Burundi bwizirika bikomeye ku mujyi wa Uvira, bukohereza intwaro nyinshi, bukarunda ingabo, bugakora ibintu byose, no kubera ko ayo makuru yose burayafite, kandi burabizi ko umujyi wa Uvira atari ugenderewe, ahubwo ikigenderewe ari u Burundi. Abarundi mugomba kwitonda ndetse mukigengesera cyane, kubera ko nimumara kubona intambara mu mujyi wa Uvira irimbanije, muzamenye ko no mu Burundi hagiye gutangira kuba ubwicanyi, ndetse ubwo bwicanyi bukaba buzakorwa na bamwe mu bazaturuka mu burasirazuba bwa Kongo bitwa impunzi, ariko ntabwo bazaba ari impunzi, ahubwo bazaba ari abicanyi biyambitse umwambaro w'impunzi. Iyi gahunda yo kwataka ubutegetsi bw'u Burundi muri ubu buryo ntabwo ari bwiteguwe, ahubwo imaze igihe kirekire cyane iteguwe, ndetse baranayigerageje ubwo bageragezaga gufata umujyi wa Uvira mu gihe cya mbere bikananirana,
ubu ngubu rero barashaka kongera kubisubiramo amaliste y'abantu bagomba kuzicwa mu Burundi. Icyo gihe yarakozwe ndetse n'ubu ngubu baracyayabitse, niyo bazagenderaho. Niyo mpamvu abarundi mugomba kwitwararika mukitonda cyane, ndetse n'abantu b'impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi mukirinda cyane, mukigengesera cyane cyane abantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi, abantu cyane cyane bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bo mu bwoko bwa minorite mu Burundi. Mugomba kwitonda cyane kubera ko nimwe bantu bazicwa ndetse nimwe bazibasira cyane. Mugomba kwitonda kubera ko ubutegetsi bw'u Burundi barabushaka cyane, ariko ni mwebwe mugomba kuba ibitambo byabwo. Nta bundi buryo bafite bwo gufata ubutegetsi uretse nyine guteza akajagari n'imvururu n'ubwicanyi mu Burundi kugira ngo igihugu gihinduke amarira n'imiborogo, hanyuma baze nk'abaje gutabara bahite bafata ubutegetsi. Iyo gahunda ntabwo bazigera bayireka, bazakomeza kuyigerageza kubera ko hari ahandi babigerageje birakunda. Niyo mpamvu no mu Burundi bashaka kubikora uko byagenda kose. Ubutegetsi bw'u Burundi baraburwaye cyane kubera ko bwakomeje kubitambika mu migambi yabo mu karere k'ibiyaga bigari. U Burundi bwakomeje kubibamba, bwanga gukora ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, butuma intambara itagenda uko bari barayiteguye. Iyo ataba ingabo z'u Burundi ubu ngubu uburasirazuba bwa Kongo buba bwarafashwe kera, akarere kaba karafashwe kera, ibintu ntabwo biba bimeze uko turimo kwibona uyu munsi wa none. Uwo mujinya bafitiye u Burundi rero ntabwo ushobora kubavamo igihe bakibona CNDD-FDD iri ku butegetsi mu Burundi. Bagize ibyago bikomeye kubera ko ubutegetsi bw'u Burundi bwagize abafatanyabikorwa barimo Ubushinwa n'Uburusiya. Ibyo ngibyo nkunda kubigarukaho cyane, murabizi. Ubu ngubu rero ikigezweho ni icyo ngicyo. Intambara ya Uvira igiye gutangira, ni icyo ngicyo igamije. Ikigambiriwe ni uko guteza intambara ndetse n'imvururu imbere mu gihugu cy'u Burundi, kimwe n'ubwicanyi, kugira ngo byose byitwe jenoside hanyuma bigerekwe kuri leta y'u Burundi.